ده مش هيعجزك، لا ده هيخليك لو جليت تبقى على القمر. مديري كان زمان الله يرحمه عمرو حموده قال لما تنشن نشل على النجوم عشان لو جليت تبقى على القمر. النجوم ابعد من القمر، فبيقولك لما يكون عندك احلام وتارجتس دايما نشل على ايه؟ على النجوم، على الحلم البعيد قوي، عشان لو النشان بتاعك جله تبقى انت على القمر، تبقى انت في القمر والنشان بتاعك مجلي. فدايما خلي احلامك وخلي طموحاتك اكبر بكتير قوي من اللي تقدر توصل له. ده هيخليك لو النشان ده فلت تبقى انت في حته حلوه جدا جدا جدا. طب والناس اللي تطلع تقول لي ده هيخليك محبط، لا، الناس اللي عندها المايند سيت ده وبتنشل على النجوم وجلت وبقت على القمر ده مش هيخليهم محبطين، ده هيخليهم عارفين ان هم كسبوا مايلستون كبير قوي في حياتهم، وهاويفر ان هم هيفضل نشانهم النجوم، وهاويفر ان هيفضل نشانهم حاجه واتشيفمنتس هم مش بيجيبوها. لان لو النشان بتاعك والاتشيفمنتس بتاعك حاجه سهله انت تقدر تجيبها مش هيبقى ليها طعم، وغالبا مش هتتجاب، وغالبا مش هتعرف تعملها. لكن لو النشان بتاعك او احلامك او الحاجات اللي انت عايز تروح لها هي بعيد دايما عليك، فدايما هتلاقي عندك حاجات بتزقك عشان تروح للحاجات اللي بعيده دي، فتخليك تطلع طاقه تعمل بيها حاجات انت ما كنتش متخيل انك تعرف تعملها. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنت سنه تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.